Rasibiem emo akwaba edo Badwam TV Badwam so oba akoko amemo ache e bibia boko de chede mi Adom pa na so bibia ye fa Adom bibia ye boko yenti enu no ye ka de hene de hene ene ye beka about nafa lady clean nafa x-vin mixture and the capsules well it's here so the amadi odi so de bia na de asem dro no enye say ye ka ho asem keke ye nka sam so ye use bi tie koyie ti hu ye ne ye hunam no to so na bibia ye no me a baby koyie ntia mo enti no pay mi di cha kese if Nadom Herbal Center every obibia o hwe ye na no pay anope ebe kasa e de afa emma ne mema nyina ho cause infection anya manko na ye omo so uno partner ho na so nya infection bia eye den a wo kono ho no so ebenya ta anope ebe sha say the free nafa lady clean no eye 100% natural feminine hygiene wash mechira yankasa ye haban ene ye ndubra na Nadom Herbal Center yakokwaye bibre mu kwaye bretuo mu akotete ndua haban ene ndua hini a doctor fokukudam na ejina hahan ho ene fidi akese e de aye adwuma ye wi enso 24 distant preciso say ye ta no pesa wo hwe me oba menwa ba kama unam abontin say the skin is skinning the hair is hairing now so ahemfi ho no mu nkoye chairman ba obeja ho no mu akọ we the Nadom Herbal Center atena se mu say infection e di manya e di ne betima ye de aboama eno nti enya kofa nafa lady clean no e de aba ta do pay say wo hwe me abo modern say won sabe kebi e na we na nya obi a wenya infection kwa ne betumi e use wa koyo oba nko ade e wo say wo ma ye no ma ye na wo ma ho asiesie no e wo say wo ma e ho ehia wo ho nya obi a we ka so wo keka me anasem nya infection nko a ena ebetumi use wa koyo oba nko ade e wo say wo nya bi na wo use oba de wo say wo tumi siesie ho na wo ma ye no di mu na sipi na sita to your body abomoden say won sabe kan nafa lady clean bi e so portable betumi na show bag mu betumi na show back pocket o ko trip na ho na de ko e ma na ye show mu ka wa kese no mu nchen wo o mo ye de o mo ko trip no o mo nchen wo o mo a ye mo musika so mo fanya business no minu abo mo nchen wo e wo kwan bia so won so obi ye buma enchen e ma wo ka nya wo ka ma ho fe ne ma wo so bo modern say won sabe kan nafa lady case ahemfi ho na keka wo say enso na abegu ho say enso bi egu bu enso bi egu no enso na egu no na eden kambo ni bi enana mo bu so bu ni say wi a na eja ne nka enne e wo say to twa bo modern say won sabe kan nafa lady clean bi e beboa eyisa ha ni na efi ho no mo e de ma bi twi wadren so na person ni me echa from me number ni 053 11 56 556 053 11 56 556 impempira ayana meka se bibi sha se dan ni ho adi e woni pedua ni a kai na hye no so se e wo mogya ni mu entel se wutu ase entimi nua ba wo be yin set na fa lady clean no ne mo wo be no na fa x-vin mixture and the capsules nafa x-vin mixture and the capsules eno no wo be no na de wo mogya mu de na mintimu nyina aba besene akonto yo ba ohia kombo miensa we nafa lady clean nafa x-vin mixture and the capsules and obenom nua be ma nafa x-vin mixture and the capsules no betumi anoma ma no ayeye odwonso na emu achem yo no odwonso na odwonso no nua ba koja fiche so kodwonso a obechima chima say ye den na odwonso no emaye intense na ho na nim say eye UTI and me urinary tract infections no say wunya na so ye nhwe han ba ko show rubber intense na ho bomodin se won sa ebeka nafa x-vin mixture na ne capsules bi ebeboa eyisa ha nyina edefi ho no mo ede amount intense na ho kra bu ono ma boxer shorts won tumi hye because o hye we no kodu fi a bonya discharge bi efi ni be manim na achenchene atare eye boxer shorts no ano entuntumi enro na tese o ten so na atono ni adwendwen eni atete intense na ho bomodin se won sa ebeka nafa x-vin mixture na ne capsules bi na emboa enhwenyi sa ha nyina emfi ho no mo emfa emobu ono man be ma na hwenka ye kete enya hweo enya obi ambo wudua infection no setna wo so cha tumi ma be ma no so fon eye kete ne sro bo modem se won sa ebeka nafa x-vin mixture and the capsules ebeboa eyisa ha nyina edefi ho no mo ede amayendrey pharmacy shops and herbal shops e okum ha bebia anya na okwa obenya bi ato sign edge number ni biom 053 11 56 556
053 11 56 556. Yada se papa enti Nadom Herbal Center ena yete ne nkano emi so omre no kakra o no me fe bi nkan kakra obi wo ho no ma e no se ne to ase e hyehye no de o mo ka ne se isiatika no ne to ase tumi hyehye ne saa na che se oje no ho enje na poso ye njija obi wo no ma o de ho ka kete se ya ontumi nna obedan so ade be cha ne ho na mi na ye njija misro bo modern se won sabeka Nadom garlic bitters. Nadom garlic bitters. Aye garlic here na de aye. Na unmi se ye garlic edo de fan fidie me garlic empampa ni na afi. Okay. Enti won konkon no mu wie konkon ti garlic empampa bia wo mu ma e bia na patututu a obedwo be kasa gu nkofo so na ti garlic debi. Nadom Herbal Center ye Nadom garlic bitters no entisa unum wie kwa hwe nchese wanom garlic nanso ahoɔden dru ewu ma eboa siesie nipadua no se potassium calcium magnesium ni na wo ma eboa esiesie nipadua no obo no ma o chese sorry na pa no didi no kɔ oni hwe odi boost ni na immune system bo modern sa no pe won sa be ka Nadom garlic bitters akɔ ni pe die wo didi won no mo hu frama immune system no betima break it down. Today na dey born ho ban na dey boost wo immune system but modern sa won sabe ka Nadom garlic bitters bi na emboa na siesie ni pedua no ene o ha ye o ya brantie wo dwonku abrantie na wo sisi ye o ya we be je wo girl wesro but modern sa won sabe ka Nadom garlic bitters bi na emmoa na siesie oni pedua no wonum Nadom garlic bitters na boost immune system na siesie dompe na ige ema moja no so die frusan ye no na wo san so enum na fa x-ray mixture ene ne capsules na aboa infection na efi hono mo e de ama obema na asha asese airphones ntumi bu adwuma se ne se ne fata no ntumi mema ye no ohun ntumi ensuani bo modern se won sabe kam na fa x-ray mixture ne capsules ebeboa eyisa ha nyi na efi ho e de ama na pedie ebenya wo oh pharmacy shop ana herbal shop e okrom ha bebia okwa benya bia to ya na won sa na se won nan aye osisiriti we no mka ne sa na ase achewo no aye moja ne ntumi de fu san ye won tini ni muti na ya na aba ne sa no Nadom garlic bitters beboa eyisa ha nyi na e de fi ho no mo e de ama bi chi wadwen so o menses no emba ye de send your how ni tie bia no frɛ wa ye kese do pese wo so tia frɛ your number no e 053 11 56 556 053 11 56 556 me say pharmacy shop herbal shop we say o ye delivery ma akwa e be delivery no e de amount de hia ne so be frɛ 053 11 56 556 connection no so sapo modimpa e ma asetena pa enti do entena ho e ma yare e gini pedua no e mo so Nadom Herbal Center esi indu papa e wukrom disi ye panu dodo nso atu mo frɛ na sa o kanshi drug lane kwa pharmacy shops na woni na wo yendro ni bi kwa benya bi ato nti Nadom Herbal Center no na ya hodo se na wadwama so edoso bebe nine but the okan ene no aha bobo no so bi na fa lady clean na fa x-ray mixture and capsules Nadom garlic bitters okay tena de yanka se be 3 no abosu baba ku bi ne ba ku bi e fa na the same time you know na fa x-ray mixture and capsules no no na ye mixture and half capsules but me de insuo na no capsules no na for infection no no so ba ne be ma na to me no but lady clean de no ye kwa no na e siesie ma no aha bia na awo na sa abrabo mu semti no ahemfie wa bi ana senso abegu be chira e come na me person mechanic say secret no this of ba o ba say you know capsules you ntime fa nsua but me the normal nsuo so anom but me anom o mixture no later no na later be nsuo so anom e capsules no so nya person onom na be feel comfortable bia no aha but me that's ne bompa ese be se hia ya da se enti Nadom Herbal Center na yete won mo enka no ye ne ye wie nkomo no